Formula One Rwanda, abakunzi ba Formula One mwese mu Rwanda aho muri, nizere ko mumeze neza. Kumera neza byo ni itegeko, ubu ngubu abakunzi bose ba Formula One turi mu byishimo, turi muri sipegitakura wa mugani wa Kenisoro, kuko ubu ngubu Formula One yatangiye kuryoha. Rero bari bageze muri Austria, habaye ka kantu bita ka sprint race. Imbere ya resi Max Verstappen agatwaye ko kara ntacyo kaba kavuze cyane, ahubwo resi yo ku cyumweru niyo yabaye umuriro, yabaye akasamutwe, ari nako Mercedes igira gutya biragatoye. George Russell niwe wagatwaye nyuma y'uko yatwaye yo muri Canada, akanako yaragatwaye mu bintu atatekereza, mu bintu atari yapanze, yari abizi ko atemerewe kuba yayitwara. Ikintu gikomeye ari gukora wenda ko ari nko kuba wa gatatu yahatanye, ariko agera gutya arakiba nyuma y'intambara ya Max Verstappen na Lando Norris tugiye kujyamo bukano kanya. Uti rero byagenze gutu nk'uko bisanzwe kuwa gatandatu habaye qualifying za Formula One nyine ziba kuwa gatandatu, hanyuma Max Verstappen yitwara neza, bari ugira ibihe bitoya bimuhesha amahirwe yo kuzatangira ku cyumweru ari uri imbere y'abandi bose. Ariko Norris aza kugira ibihe bimwegereye, n'uwagize ibihe nanone bikurikiraho bitoya bimuha kuba ari uwa kabiri. Hanyuma George Russell aza kuri grid ari uwa gatatu, mu gihe Carlos Sainz yari yabaye wa kane muri qualifying. Kuri grid ku mwanya wa gatanu hari Lewis Hamilton, gatandatu hari Charles Leclerc, Oscar Piastri ku mwanya wa karindwi. Hanyuma Sergio Perez we yari yaje yiryamira ku mwanya wa munani kuri grid. Hanyuma ku mwanya wa cyenda hari Denmark bita Hülkenberg. Kujya ku mwanya wa 10 hari uyu Mufaransa Sebastian Ocon. Noneho turavuga tuti noneho ubu isiganwa ratangira ku cyumweru rwose, niko abantu twese twavuga, ariko tukavuga tuti Verstappen wabaye wa mbere kuri grid, wiboneye pole position. Umwanya wa mbere wo kuri grid wita pole position. Tuti Verstappen wiboneye pole position yiwe, nta muntu uri bumushyigureho, ni nkaho rwose race yo yayitwaye, kuko tumaje kumenyera afite imodoka nziza kandi nawe ni umuhanga, uyu ni umushoferi w'umuhanga cyane. Hanyuma Norris nawe wa kabiri, ubushize yagaragaje ibintu byo gukora akabato gato, yararwanya ariko n'ubundi birangira Max Verstappen amugaritse. Ndumva ubushize yari muri Hungary ndatekereza. Hanyuma rero ubu ngubu bamanutse mu kibuga, tuvuga tuti ko George Russell nashobora gukora akantu, Lewis Hamilton nawe ntawamenya, kuko twaje kubona ko imodoka ya Mercedes nayo yari imeze neza, nayo ishobora wenda kwitwara neza nubwo utapfa kuba amahirwe menshi. Ferrari y'abashoferi bayo bakomeje kugaragaza ibintu by'uburangare kandi bafite imodoka nziza. Mbese ubundi ubwo ni uko nguko twinjiye muri resi, ibitekerezo byacu bitubwira ati Verstappen arayitwara, abandi barwanira umwanya wa kabiri n'uwa gatatu. Ariko bagitangira Max Verstappen ababeretse igihandure, aragurutse. Lando Norris aramukurikira, ariko akamukurikira ubona yuko Verstappen yamutayemo, kuko umuntu yagutayemo isegonda muri Formula One, isegonda aba ari rinini. Hanyuma inyuma akurikira Russell. Hamilton Lewis yari yamaze gupangura Sainz ari ku mwanya wa kane, arimo aragurukana Russell, ariko biza kurangira imodoka ya Lewis Hamilton yangiritse, ibintu byo kurwana bivamo. Sainz yaje kongera ahita anamupangurura, ndetse na Piastri nawe ahita amupangurura. Hamilton isanga ari ku mwanya wa gatandatu. Baragurutse, ariko bigeze muri rapu ya 40, bari mu bukore amarapu 71. Bigeze muri rapu ya 40, Norris amera nk'umuntu ugiye ku mashanyarazi, yakwatakiye Verstappen amugurukaho bunono. Kuri rapu ya 43 Norris aramudepashije, aciye kuri Verstappen. Rapu itari yarangira Verstappen baramwigaranzuranya. Turavata ibintu ni hatari, ariko amwigaranzurana Lando Norris amuri runono. Barakomeje kuri rapu ya 47, Norris arongera aramudepasa kuri 48, Verstappen arongera arigarura.
yisubiza umwanya we wa mbere. tuvuga ati ibintu bitangiye gukomera, ariko ibyo byose byabaga umwe abirinda undi wongera agaruka, ubona yuko ari intambara ikomeye cyane irimo ibintu byo kudefandana cyane cyane kuri Max Verstappen, ko yageraga nko mu makona akitambika, byagera mu hantu hatambitse akitambika Lando Norris kugira ngo atamudepasa, ariko ubona ko Lando Norris ari gushaka inzira yose ashobora gucamo kugira ngo amudepase. ubwa gatatu rero yagiye kumudepasa bigeze ku marapu ya 50 n'utundi, kuko ubwo hari hasigaye nka rapu nka 20. Lando Norris agiye kumudepasa, Max Verstappen amufreneraho, Norris afataho agafireho gatoya, Verstappen amera nk'ugurutse, Norris arongera yangaje Max Verstappen. noneho yahise amufatira amaferi cyane, Norris asa amugonzeho nuza Verstappen yagoze ku ipine rya Verstappen, ipine rye rihita ricika. Verstappen nawe nko kumwishyura ahita none afatira feri icyarimwe kugira ngo noneho Lando Norris amugonge neza. Lando Norris nawe ahita amugonga, nawe ipine rye rihita ricika, bose birangira bavuye mu irushanwa. imodoka ya Lando Norris irangirika cyane, we ntiyagaruka. Max Verstappen we nubwo yangiritse ariko yaragiye barayikora aragaruka, bitewe n'ukuntu yari yasize abandi. We icyangirika George Russell yamuciyeho, hacaho na Carlos Sainz na Oscar Piastri, hacaho na Lewis Hamilton, ariko abandi bose bo ntibigeze bamucaho. We yaragarutse asoza ari ku mwanya wa 5. iyo rero agisida yabaye si agisida, ni crash, kuko bose bari babigizemo uruhare. twarabibonaga ko iyo mpanuka igomba kuba, kuko ukuntu barimo barabangamirana cyane bivuye kuri Max Verstappen, twabonaga ko iyi agisida igomba kubaho. nyuma rero ya resi bose batanze komanteri ku itangazamakuru. reka wenda duhere nko kuri uyu Max Verstappen, yagize ati it is stuff you don't want to see happening, it is as simple as that. nubwira ushobora bwica ati nyine ibi bintu, iyi crash yabaye ni ibintu utakwifuza kubona tu, ntabwo yigeze yisobanura n'iki arabati nyine ati ni ibintu bibabaje, nyine ni ibintu bitakagombye kuba bibaho. hanyuma Lando Norris wari ufite umujinya mwinshi, we ati I gave a fair respectful on the edge battle, but that is not what I got in return. ati njyewe nagerageje Max kumuha resi cyangwa guhangana nawe mu buryo bw'icyubahiro kandi kize mu gaciro, mu gihe nyine twari tugeze kuri ya edge, ku gasongero, ngo ariko ngo we ngo ntabwo ari ibyakuze. mbese njye nakinyanya icyubahiro, atari ko we yazanyemo ibintu bimeze nka dati, nyine nka dati waka, ibintu byo kuzana ubunyamusozi muri resi. bigaragaza uburyo Lando Norris yarababe, kandi koko nibyo, kuko niwe wabangamiwe. ibi bintu abashoferi benshi nyine b'abakongwe ibi bintu barabikora. na Lewis Hamilton akiri muri bya bihe bye byizajyaga bikora, urumva umushoferi ntabwo bayitaye ngo uramubona, we abashaka ikintu cyose kiri butume akujya imbere. ibyo bintu rero umuntu ubizi kurusha abandi bose ni Max Verstappen, kuguhemukira, kandi noneho kibike noneho ntanagusaba n'imbabazi, kuko ibi ngibi ni ubuhemu yakoreye Lando Norris. Lando Norris yashyizemo ifuti ze zose zishoboka ngo arebe yuko hari icyo yakora, ariko aramuhemukira, ko dore nk'ubu ntayigeze asaba imbabazi. nyuma y'ibyo rero team principal wa Lando Norris nawe ati the entire world knows who is responsible. bwashaka kuvuga ko ari nka Max Verstappen, ati isi yose irabizi iyi crash izi umuntu wiyenjeje, nko ku mutima ari kuvuga ati nyine ni Max Verstappen. nk'ibyo bitahagije, arongera ari kuvugana na Sky Sport, arababwira ngo the problem is that if you don't address these things honestly they will come back. ibi bintu iyo mutabivuzeho cyangwa ikibazo mugikemure neza, ati azongera bikorere n'abandi. ati they have come back today because they were not addressed properly in the past, where there were fight with Lewis that needed to be punished in a harsher way. ati impamvu byagarutse uyu munsi ni uko byigeze kubaho,
abikorera Lewis Hamilton, ariko ntibigera babimuhanira mu buryo nyine bukomeye ku buryo amenya yuko aba yakoze amakosa. Rero ni uko nguko byagenze. Abantu bo muri McLaren ubu barakaye. Ubundi Lando Norris na Max Verstappen bari inshuti, ariko sinzi ko bazongera kuba inshuti, ahubwo intambara igiye kuba intambara. Niyo mpamvu guhera Silverstone mwitega akantu. Dore rero ni uko nguko resi byaje kurangira irangiye George Russell bayiboneye umwanya we wa mbere, atari buzabone kuko ari buboneka hagati ya Lando Norris na Max Verstappen. Piastri ibere wa kabiri, Sainz wa gatatu, Lewis Hamilton aza ku mwanya wa kane, Max Verstappen umwanya wa gatanu arawubona, Nico Hülkenberg wa hasi abona uwa gatandatu, Sergio Perez wa karindwi, Kevin Magnussen yibera umwanya wa munani, Daniel Ricciardo umwanya wa 9, hanyuma ku mwanya wa 10 wafuze top 10 ya resi ni Pierre Gasly. Uyu ni umufaransa utwarira Alpine y'Abafaransa. Nuko nguko rero resi yaje kuba irangira muri ubwo buryo. Mu by'ukuri yari resi ishimishije, binatwereka yuko intambara ya Lando Norris na Max Verstappen ubu ngubu iratangiye. Silverstone hano mu Bwongereza hagiye kubera edayeri ubu ngubu biranatangiye kano kanya kabisa. ubu ngubu igice gisigaye cya championship bizaba ari umuriro. Uko rero nubwo Lando Norris atarangije resi, ariko ntibyamubujije kuba baramuhaye driver of the day award nk'umuntu wari wakoze akazi gakomeye, nk'umuntu wagaragaje fight kabisa irenze. Hanyuma nyuma y'umunsi wa Austria byaje kurangira Verstappen ni ukiyobora urutonde 137, Lando Norris ni uwa kabiri 156, mu gihe Charles Leclerc ari uwa gatatu 150, Carlos Sainz 135, Sergio Perez 118, mu gihe Oscar Piastri we ahagaze ku mwanya wa gatandatu n'amanota 112, arusha inota rimwe gusa George Russell wa Mercedes ufite 111. Ku mwanya wa munani hakaza Lewis Hamilton n'amanota 85 yonyine, akurikirwa na Fernando Alonso umwesipanyoli utwara Aston Martin we wifitiye amanota 41, mu gihe top 10 ifungwa na Yuki Tsunoda ku mwanya wa 10. Hanyuma rero ubwo ngubwo nibyo ngibyo. Iyi weekend tugiye kumanuka mu Bwongereza i Londres ewana muri sirikwi ya Silverstone. N'umuriro ndabikubwiye. Abongereza bane bazaba bari wabo, aribo Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell no bita Alexandre Albon. Abo bose n'abongereza bane bazaba bari mu rugo. Ibi bintu bikaza bisanga Max Verstappen nawe warakaye ushaka kwihimura kuri abongereza barimo baramukora ubugambanyi ko wagira ngo barimo baragenda nka gisoso Max Verstappen. Niyo mpamvu rero we nawe agomba kwihagarara nk'umushoferi ufite imodoka nziza kandi nawe wakasa mutwe. Ubwo rero duhurize British Grand Prix.